Svjetsko prvenstvo u korupcije pred vratima. Skupljaš li i ti sličice svojih korumpiranih idola? Naravno, samo da mi je čaču i maminja dobiti, da bi po albuma za njih. I Dane mi se sviđa. Jope, Gabica, Lovro i tako, oni su mi super. U popularnoj igri peljanja Tvrtko je pobjedio Bornu i osvojio Extra Legend zlatnu sličicu Milana Bandića. Da ću ti to Lušiće Horvata za Horvatinčića. Može. Prodaja sličica ide više nego dobro. Vjerujte, ja kako radim, ne znam da je nešto tako dobro išlo. Ajmo, Nadane. Tu. Sad će njega Dalička prestići. Ode. Moje. Popuni album do kraja, podrži naše junake i osvoji vrijednu nagradu. Plišanu maskotu predstojećeg svjetskog prvenstva, koruptivnu hobotnicu Zdeslava. Do pobjede!